Labalimi labasenzaweni lesemakhaya i-Marapyane sebasibonelo lesihle emphakathini. Baqala kulima umbila kanye nabhekilanga emnyakeni wa 2016 bangenato tinsita letenele. Kodwa ke manje tintfo tabo tibukeka tihamba kahle kakhulu emva kwekusekelwa nguhulumende. Lo mklamo sowakhe ematfuba emsebenzi langetulu kwelikhulu. This is a dream come true as a young person in a village. I think this is going to be one of the best in our village. Agriculture is life. Agriculture is money. Agriculture is food. Everything that we need, we must work hard for it. Manje lo mklamo sowuthuthuke kakhulu kwatise kuthi labalimi abasakhiciti umbila kanye nabhekilanga kuphela. Sebaphinze bakhicite tibhidvo ngendlela yesimanje manje. We specialize in yellow maize and sunflower. But now we are coming into vegetable farming where we will be producing vegetables. Indvuna yelitiko letekulima Thokotitiza uthi lo mklamo usibonelo lesihle kuthi kusebenzisana emkhatsini kahulumende kanye nemakhosi kungaletha tinguquko letinkhulu emphakathini. Njengomnyango wezolimo sizobhekisisa kakhulu ekutheni sisebenzisana kanjani nebukhosi kanye nemphakathi yabo ukuthi lebihlabo labanayo bangayifaka kanjani ekutheni ikwati kusetshenziswa ngebantu babo sibalekelele singuhulumende ukuze bakwati ukulwa nendlala. Kusenjalo ndvunankulu wesifundza sase-Mpumalanga Refilwe Mthweni uthi mkhulu umsebenzi losatawentiwa nguhulumende ekulweni nendlala etindzaweni letisemakhaya. Siyajabula kakhulu ukuthi amathuba angango-124 wombereko adalekile ngale cooperative ekhona la. Labo labahlomule kulo mklamo bathi batawundlulisela emakhono abo kuletinye takhamuti takulendzawo. Bathi ke lokho kutawusita ekutheni kwakheke ematfuba emabhizinisi kanye nemsebenzi. Etindzabeni tetfu kuChannel 163 lotilethelwa iNewsroom Africa ngingumweli Masilela eMarapyane eMpumalanga.